Ekyaleeta omuriro ogu tikikamanirwe kandi ebintu by'abaana byacwekyerera. Abeegi n'abashomesa nikwe bagamba kubarukaho kw'omuriro ogu. If it is burangiti bichi chanchi maisa na nyeni kusugira nkaka burangita kache kureba ngo wayeshweka. Chote. Waguriye umfarisi chanchi maisa kurara marere nare binyasi tugende turonde binyasi tubitemo munaka. Turemwe ikikurno kuna twagera ki. Ago kuba twatujya assembly exactly after assembly twaheza twija twahika hariya kuza kwiko mu classes twahurira ngo umuriro gumusya umudomitris kumanye cyabaho ibintu turaroma kucamuna nk'abama basinya 6 ibintu byabo byasisikara amwe bebine mpasirips ubwentu ino kushobanura. Abeegi bagezaho kuraza omuriro konka gwabarema nikwe n'abatura bari bindi kwegita mu rutaroru. Polisi y'ebyomuriro ku Mbarara yacererwa kwika mwanya ogu kandi abatura ticyabashemeza. Ababulizo nito twaraza omuriro kuba leta polisi iza kwasira n'ebuntu bazikota bakumenya. Moto kesi kuraza omuriro kanemwe mu district nkishatu kandi zati agasikani kama 20 tubakushye polisi yayamba yanatugana no kutibinga polisi yanatubinga. Abebembezi ba Mbarara bahika hishomero rya St Andrews kandi bahumuriza abeegi. We thank God that there is no reported death or injuries. And two, I want to commend the DPC, Mbarara district, for coming in time with the firefighting vehicle which stopped the fire. You can say books, beds, and of course were destroyed. Icyarigejeho gomoro kitekatekwa nkino wagenderera nkana kwemba umuriro go mudomiti y'abana aba ikituriyo tujondozaho twiyambaho abakama b'ishomero. Ebintu nyamwingi by'abeegi bari kurenga 200 byacwekyerera. Ahabwa TV West and Evans Taremwa muri Mbarara district.